Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. TV balon sendawan ha befun waras ufaawir waqt kolka yadmu miyog tolan hadrwan befna hama male artificial beach sarahaddu me badal kole duniyage sekhat duha guligen me sarahaddu ga be Muhammad Sifa wa fahi sekhat health fair hulum ga gotum baba khas rasmiyat befna hama wagutum genesl mataka me rasmiyat sharif ko devwa me fair rasmi konhulwa devwane divhe rajage zate rais jamhuriyage ambikamolon madam sajda Muhammad kuda kuda waqt kolage terega rais jamhuriyage ambikamolon artificial beach mehmane sarahad wadagat maikega me fair hulum ga gotum baba rasmiyat fish gendane me fair ke me divhe rajage government university MNUN isnagagen WHO UNICEF adivesama sehi dairaga masake kurawarakin faratakege baruma ibaruduma ekiga akuriya gende ve khassa fair kandu hama faha kollam me fair beumge magadu beenuma ke me duniyega sikhat dos faha kurumge goton akuriya gende ve harakatuge tere miharuge shiara guluwa rayituna beenuwa muhimu mawlumata for kodde helter kurunkan divharajege government university faha kuraba meaduga me rasmiyatuga me fair huluwa devumuge goton rais jamhuriyaga ambikamalon me fair tahuga baru fa stall taka wadan stall taku malmatan ho tawana adiyake gama hulumuge goton baba rasmiyat kos rais jamhuriyaga ambikamalon baru wadagen awaqful dekoma ham chief wa kam faha kollam ade me rasmiyatuga rais jamhuriyaga ambikamalon ge ituron divharajege government university ga vice chancellor adiha mahme WHO ya UNICEF ke faratum ves amandobum waqf dekko Muhammad Sifwa kam faha kollebe me hulum ge gotum baba rasmiyata fahu alkuran sama faha kollehen me faharuga me fiaga bairwa stall taka rais jamhuriyaga amkamalum wadan stall takon amal matan ho dema me wani hama chief me wagutu me sarahad balalar me fia fechuma wanche me fahuge tayari tabe hama stall ta war boda tayar kure fawa kan hama faha kollam දැන් කොම්ම ආහාරයක වෙස් සේඛත් දුහක ගොතුක දුනියගේ ෆ්‍රේම්වර්ක් මේ ෆාහ කුරමුදනි ඒප්‍රිල් මොහගේ හැවන දවස් මියාහාරුගේ මේ සේඛත් දුහක තීමක ගොතුක නොත ශියාරක ගොතුක කණ්ඩාලා ෆමෝති දුලහය ෆෙෂ්මන් උම්මීදී මුස්තක්බල එහෙන්කම වමායකේග මේ ශියාරා ගුළුවා ඒකේ දායරත කුල් සිහි ගොතුන් ආමරයුතුන් අහලවර කොන් හෙල්න්තර කුරමට්ටක කොම්ම හැම් බේනවා මුහිම මවුලමාත මේ ෆියාගේ තරෙන් අදවෙගෙන් දානකන් MNU ෆාහක කරබා එද්දෝහගේ මොතත කුරියගෙන්ද මේ ෆෙයා ආර්ටිෆිෂල් බීච් සරහදුග කුරියගෙන්ද මහම චේෆවනේ ද සෙෂන කන්නවත ද දම්ෆලයක බහාලවෙගෙන් එකතුන් හාවීරුගේ දම්ෆල හාවීර හතරකුන් ඊරෝසේ හයචු මහම කුරිත කුරියදාරු රේගණුගේ දම්ෆල රේගණ්ඩ ආශකුන් අධිහෙචු මහම මේ සරහදුග කුරියතාන දැන් මේ ෆෙයා අනුකරන්ස් මෆාහ කොල්ලගත මේ ෆෙයා කේ මේ ගවම යුනිවර්සිටි ඉස්නගාගෙන් බාබා ෆෙයා කම රාජේග සිහි දායරාග අධි සිහි රොංගුන් ආමොන් හෙල්දරකොන් අහුදවර කුරෝමුග හරකාත්‍රිවා කිනාදදගේ ජාමියා ජමාත මේගෙතුර WHO යා UNICEF සම බායරවා කරන මෆාහ කොල්ලන් me feaga abar kofa stolta me himene ekeke farata ka balala faculty of health sciences ke huriha department ta mega bag wa kan hama faha kolla ingawme university ke faculty of health sciences egoton me faculty of health sciences ke department of public health a department of rehabilitation a department of medical science the department of behavioral science me department ta hoge stolta metanoga pahit faibawe මේගතර MNUගේ School of Medicine අධි School of Nursing ස්ටෝල් ත බෙහෙට ෆවාර මේ ස්ටෝල් තකොන් වෙස් මේ ෆැකල්ටි තකොන් අධි මේ ස්කූල් තකොන් කුරියගෙන්දා තෆාත එකේ ප්‍රෝග්‍රෑම් තක අධි මේ සිහි ගොතොන් ආමරයුතුන් හෙල්හර් කුරුමන් හෙල්තර කුරුම බේනවා මුහිම මවුල්මාත ෆෝර් කොදෙගෙන්දානකම් ෆා කොලෙ MNUගේ ස්ටෝල් තක ෆහෝ ඉතුරු බෑවරෙන්ගේ ගොතුග හමරුන් හම ෆාහ කොලම්බේනු දමන වෙෂි කියා සොසයිටි Cancer Society of Maldives, Diabetic Society of Maldives, Health Protection Agency, Hulmale Hospital, Society for Health Education, Swim Maldives, WHO, the UNICEF ke stall ta metanuga behit fawakan huma fa kolam Mihar rais jamhuriyaga ambikamalon me wani artificial beach mehmene sarahada wadayen fakuda kuda waqt kolege terega fahi sikhat health fair huluma me baba rasmiyat fish kendane rais jamhuriyaga ambikamalonge arehuga government university ga chancellor vice chancellor adiha mahme WHO ya UNICEF ke paratun rajya kandalwa tibe mandobum me haflag bar wada ganwa
mi fea hulum ge gotum mi pava rasmiyatu ga res jamhuriya ga ambikamalon par wada ga wah pludakko ma hamasi fawairo hulum hulwa de ma fo ma wakwa stol ta ka ekmana aziyara korama mi wani hamajifa adi stol ta kon liben hore malumat ta ki gobato bala olum film ga kankan koredan alma mi ha sabant befna hame fahi sikhat health fair hulum ga gotum baba rasmiyat awagotum ganstena أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من خلود الأنعام من جلود الأنعام بيوتا تستخيفونها يعملنكم يوم إقامتكم ومن أصوافها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم أبسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليكم بلاغ المبين صدق الله العظيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दिवहि राज्य कौमी यूनिवर्सिटी WHO आदि UNICEF गुलिगे मियाहरगे दुनिया के सेहत दोस वाहकुरम गोतुम मियद मिबेवे फैसिहत फया हुलुम के रस्मियातन हाजिर व वडागे नबी हुरिया बेफुंडम मरहबा दानवा खासकम मे रस्मियात शरफिर को देवमंग अलगड़ मेंग लोबेत फर्स्ट लेडी मैडम साजिदा मोहम्मद वडागे देवी कमटका कौमी यूनिवर्सिटी के वेरिन्ना
ಮೋಜಫುಂ ಅದು ಮಿಫಿಯಾಗ ಬ್ಯಾವೆರ್ ವಡಾಗಣ್ಣವ ಹುರಿಯಾ ಮೋಸಾಸ್ತಕ ಅದು ಅಳಗಡುಗ ಅಮಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ವರ ಇಖ್ಲಾಸ್ ಸೇರಿ ಶುಕ್ರದಣ್ಣವ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಮೇಡಮ್ ಅಳಗಡು ಮೇಮ್ ಫಹಾಕುರ ಮಿಫದ ಎಮ್ಮೆಹ ಕಂಕಮ್ಗ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾರೆ ವಡಾಗತುಂ ರಮ್ಸ್ಕೊದ್ದೆನಿ ಫೈಸಿ ಹಾತಕಂ ಎಕಮಣ ಇಸ್ಕಂದೆ ಮಿಂಬರ್ ಹಮ್ ಎಫೆದೆಂಗ್ ಅಳಗಡು ಮೆನ್ ಗುಡಿಗೆ ಮಿಕುರ ಗೌಮಿ ಮಸಕ್ಕತುಗ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಎಬ್ಬಾರಲವುಮ ಬ್ಯಾವೆರೆ ವಡಾಗತುಂ ಅಳಗಡು ಮೆನ್ ನುಹನ್ ಉಫುಲಾಯಕ್ ಫಾಹಗ ಕುರಂ ಮೇ ಹರಗ ದುನಿಯಾಗೆ ಸಿಹದ್ದು ಹೋಗ ಶಿಯಾರಕಿ ದುಳೆ ಫೆಶುಮೆ ಉಮ್ಮೀದಿ ಮುಸ್ತಕ್ಬಲೆ ಮಿಯದುಗೆ ಮಿ ಹರಕಾತುಗ ಅಳುಮೆಣ್ಣಾಯಕ್ ಬ್ಯಾವೆರೆ ವಡಾಗಣ್ಣವ ಮೋಸಾದಾಯಕಿ ಯುನಿಸೆಫ್ WHO ಇತುರುಂ HPA ಹುಳುಮಾಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ದಮನವೆಶಿ ಕೆಯಾ ಸೊಸೈಟಿ ಕೆನ್ಸಾ ಸೊಸೈಟಿ ಡಯಾಬೆಟಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಮಾಲ್ದೀವ್ಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಎಡ್ಯುಕೇಷನ್ ಗ್ಲೋಫಿಟ್ ಆದಿ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಲ್ದೀವ್ಸ್ ಆದೆ ಮೇದುಗ ರಸ್ಮಿಯಾತ್ ಕೀರತ್ ಕುರ್ವಾನ್ಗ ಬರಕಾತುಂ ಫಟ್ವಾ ದೆವ್ವಿ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೈನ್ಸಸ್ಗೆ ದಾರಿವರ್ ಹಸೀನಾ ಮಲ್ದಾ ದೆಂಗೊನ್ನಾನಿ ಮರ್ಹಬಾ ದೆನ್ನುಗತುಂ ವಾಕ್ಫುಲ್ ದಕ್ಕುಂ ಮರ್ಹಬಾ ದೆನ್ನುಗತುಂ ವಾಕ್ಫುಲ್ ದಕ್ಕವಾಣಿ ಕೌಮಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಐಷತ್ ಶೆಹನಾಜ್ ಆದಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಐಷತ್ ಶೆಹನಾಜ್ ಆದಮ್ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आलम तक वेरी अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमदा शुक्र दन्नव अदि मी उम्मतुगे मैं नबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लवात सलाम लेबुंगदी दुआ दन्नव इज्जत तेरे शरफ वे मेहमान रईसुल जमहूरिया आगे अंबिकंबलुं मैडम साजिदा मोहम्मद दिव्य राज्य गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के चांसलर WHO यूनिसेफ रिप्रेजेंटेटिव्स दिव्य राज्य गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के मुअज्जिफुन दारिवरुं अदिमी हरकात वडांति बे एम्मेहा बेफुरुं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह मियदो अळुगंबे मितिबी आर्टिफिशियल बीच गा बेवे एम्मेन्यू फाहिसी हथ हेल्थ फेयागे फेशुमुगे हरकातुगा मी अळुगंबेंगे मुज्तमाओगे सिही हालतुगे हेलुन तेरिकं ರಂಗಳು ಕುರುಮ ಹಿಂಗೆ ವರಂ ಮುಹಿಂ ಹರಕಾತೆ ದುನಿಯೆಗೆ ಸಿಹತ್ ಜಮಿಯಾ ಅದು ಯುನಿಸೆಫ್ ಆಗುಳಿಗೆ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇಂತಿಜಾಮ್ ಕೊಫಾವಾ ಮಿ ಹೆಲ್ತ್ ಫೆಯಾ ದೇಹಾಸ್ ಫಹಕ ತಿಯ ಎಮ್ಮೆ ಬೇಫೂರ್ಣ ಮರಹಬಾ ದೆನ್ನೆವು ಮಕಿ ಅಳುಗಂಡಲ್ಲಿ ಬೇ ವರಬ್ಬೊಡು ಉಫಲೆ ಹಾಸ್ಯ ಗೊತ್ತೆಗ್ಗ ಮಿಯದುಗೆ ಶರಫ್ ವೆ ರೆಹಮಾನ್ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಗೆ ಅಂಬಿಕಂಬಲು ಮೇಡಮ್ ಸಾಜಿದಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ එකමනාගේ බුර මස්සූලියතුක තෙරේ වගුතු හෝද්දවෑගෙන් මිරස්මියාතුගේ ශරෆ් වෙර මෙහිමානෙක් ගොතුගා බෑර වැඩන් දෙවා කමි එකමනා දිවි රාජ්‍යයේ ගෞමි යුනිවර්සිටිගේ හරකැත්තක අධි ખાસ ගොතෙග්ගා දුලහෙව සිහතෙගේ මුජ්තමය බිනා කුරෙවුම අධි හැම හැම්මේ මයන්නා කුඩ කුදින්ගේ සිහත දුලහෙව කම දෙවා අහම්මියත් කම් ගරම්සේ එහෙන් කමුන් දිවි රාජ්‍යයේ ගෞමි යුනිවර්සිටිගේ නම් ගයා අලුගණ්මෙන් එම්මෙන්ගේ නම්ගා කමනාය වරන් ඉඛලාස් තේ ශුක්‍ර දන්නවා මිරස්මියාතුගේ එම්මෙහා බෑවරින් ಎಂಗಿ ಬಡಣ್ಣವಾಣೆ ಪದೆ ಸಿಹತಕಿ ಇನ್ಸಾನುಂಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಮುಹಿಮು ಎ ವಸೀಲೆ ದುಳೆ ಹೊ ಸಿಹತೆಗ ತಿಬೆಗೆ ಮೆನುಯಿ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆಣ್ಣಕಂ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ದಿರಿ ಉಳುಮ್ಗೆ ಎಹೆನ್ ದಾಯಿರಾತ ಹೊಗ ಕುರಿಯರು ಮೆನ್ನು ಹೋದೇನೆ ಎಹೆನ್ ಕಮೊ ಮಿಫದ ಹೇಲೊನ್ ತೆರಿಕಂ ಇತುರು ಕುರುಮ್ಗೆ ಹರಕೆ ಅತ್ತ ಬೇವು ಮಕಿ ವರ ಮುಹಿಮ್ಮು ಕಮೆ ಮಿಯಹರುಗೆ WHO ಶಿಯಾರ್ ಹೆಲ್ತಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ಸ್ ಹೋಪ್ಫುಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ನುವತ ದುಳೆ ಹೊ ಫೆಶುಮೆ ಉಮ್ಮೀದಿ ಮುಸ್ತಕ್ಬಲೆ මිෂියාරුන් ලිබිදෙනි වර මුහිම මෙසේජ මී ඉල්මා එක්වරිකම අදි මුජ්තමෝගේ මච්ච බිනාය ෆාවා මෙසේජ මී ලෆතුගා කොරවේ සිහි අලාලුන්තක මෑන්ගේ ෆරුආ අදි එම්මෙන් මසේ කොෆියා කුඩකුදින්ගේ දොළහෙ කොමුගේ හේව බදල් ගෙනවේකන් හඳාන් කොද්දේ ගොවාලුමේ ડોક્ટર මාතින් ලූදර් කිං ජූනියර් අලුගන් මෙන්න හඳාන් කොද්දේ ෆදේ හුරිහා බාවතෙගේ හමහමනුන් කංකමුගේ තෙරේ සිහි දායරාගා හුරි इंसाफ वेरे नूं कंकमकी एम्मे सिहुंदेनेवि अदि इंसानियता खिलाफ कंता एहंकमो मिफद हेलुन तेरिकं इतुरु कुरुमगे हरकाताकी वरम मुहिमुकमे मिरस्मियातुगे एम्मेहा बैवरि अळुगण मि फुर्सतुगा फहा कोल्लम बेनुमणि एम्मे न्यू फहिसिहत कैंपेनकी हमेकणि एं इवेंटे नूंका मी इज्जत तेरि रईसुल जुम्हूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्गे दुलहे हशिहे मुज्तमे बिना कुरुमगे वौदफुळा एग्गोता दिवे राज्य गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी फशाफावा मुळि गवर्नमेंट अमाज कोगे हिंगा कैंपेन एक्का मी कैंपेन दक्वादेनी तौलीमा बैवरियुमा
adi baarwari kurumge zariyaen gawmuga nurakkaateri nuwata gayangayannaara baditaka kurimatlu masha sihata faada hori dirulumge wattafalita kuriyeru masha adi annange jeelta kattaka demehette nevi mujtamaatake bina kuruma aluganumen emmen guligen kurama seke ehenkamo mi feyayeki duniyege sihat jamiya UNICEF adi sarukaruge idarataka amilla jamiya jamaataka tawlimi muassasataka adi ಆಮುಂ ಬ್ಯಾವರಿವೆಗೆ ಸಿಹತ್ ಕುರೇರುಮ ಮಾಲೂಮಾತ್ ದಿನಮುಗ ಮಗಸದ್ಗಾ ಬೇವೆ ಹರಕಾತೆ ಮಿಫೆಯಾಗ ಫಣರೇಬುರೆಂಗಿನ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೋಲ್ ತಕುಂ ಹಿಲೆ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಹದಾದು ನಮಗೆ ಇತುರುಂ ಅಳುಗಣ್ಮೆಗೆ ಅಮಿಲ್ಲ ನಫ್ಸಂ ಅಳಾಲುಮ ರಂಗಳು ಕಾಣ ಕೆವುಮ ಜಿಸ್ಮಾನಿ ದುಳಹೆಕೊಂ ಹಿಫೆಟ್ಟುಮ ಗುಳೆ ಗೊತ್ತು ಮುಹಿಮ್ಮು ಸಿಹಿ ಮಾಲೂಮಾತ್ ದೇವೇನ್ ತಿಯೆಂಬೆ ಬೇಫುಳುಂಗೆ ಇಜುನಾಯಕು ಇಂಗ್ರೇಸಿ ಬಹುಂ ದೆತಿಗೆಂಚೆ ದಂಡವಾಲಾನ I would like to extend our sincere appreciation to our esteemed partners, the World Health Organization and the UNICEF. Your sustained collaboration with the Maldives National University has significantly enriched our research endeavors, public health initiatives, and academic development. Your technical expertise, strategic guidance, and unwavering commitment have not only amplified the impact of this campaign, but have also strengthened our institutional capacity to respond to the health needs of the nation. We are deeply grateful for your shared vision and continued support in our collective pursuit of a healthier, more resilient Maldives. Thank you very much. To our dedicated staff and students of MNU, especially those from the Faculty of Health Sciences, Dean, and the coordinator, and all contributing faculties, the School of Medicine, the School of Nursing, thank you for your tireless dedication, creativity, and commitment. Your active engagement in every aspect of this campaign, from planning and coordination to delivery and follow-up, is what brings this initiative to life and ensures its lasting impact. And to every participant, organization, and individual who has contributed this time, knowledge, and resources, we are truly honored to have you with us on this journey. Your involvement is deeply appreciated, and your presence today reaffirms the collective will to build a healthier future for all. ಅಳುವಣ್ಗೆ ಉಮ್ಮೀದಕಿ ಮಿಫೆಯಾ ಕಾಮಿಯಾಬ್ ಕಮಾಯಕ್ ಕುರಿಯಕ್ ಗೊಸ್ ಮಿಫೆಯಾಗೆ ಸವಬು ಮುಜ್ತಮೋಗೆ ಗಿನ ಬಯಕ ಸಿಹಿ ಮೌಲೂಮಾತ್ ಲಿಬಿ ಮೀಗೆ ಹೇಯೋ ಅಸರು ಮುಳಿ ಮುಜ್ತಮ ಫೋರುಂ ಇರಾದ್ ಕುರವಿಯ ಮಿಫಧಾರಕ ಅತ್ತ ಕುರಿಮೊಗ್ಗಾವಸ್ ತಕುರಾರುಕೊ ಬೇವೇನೆ ಅಳುಗಣ್ಗೆ ದುಆಕಿ ಅಳುಗಣ್ ಮೆಂಗ್ ಎಮ್ಮೆ ಮಿಕುರಾ ಮಸೆಕ್ಕತುಗ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಬರಕ ಅಲ್ಲವ್ವ ತೌಫೀಕ್ ದೇವು ಆಮೀನ್ ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. Shukriya, Vice Chancellor. Now I invite Dr. Padmal De Silva to the stage to deliver his speech. Dr. Padmal De Silva. Your Excellency, Madam Sajida Mohammed, First Lady of Maldives, Chancellor, Vice Chancellor, Dr. Aisat Shehnaz, Deans of the Maldivian National University, Deputy Rep of UNICEF, E.C. Feingold, and DG and colleagues from Ministry of Health and colleagues from Maldives. It's a great pleasure to see one's birthday celebrated by all the stakeholders. It's a great pleasure indeed, because World Health Day falls on the day when the global community, in the aftermath of the Second World War, came together to have a united voice that tells health is important. 7th of April 1948, some 77 years back that happened. Maldives is one of the countries that are members of WHO, which I stand for, the World Health Organization. 194 member states constitute the World Health Organization. And
about 6 decades later or earlier, in 1965, we partnered physically with the government of Maldives by having our first presence here to be the first UN agency to have partnership with Maldives. Since then, we have been a trusted, reliable, and steadfast partner in the matters of health for Maldives. I'll just start by telling some facts and figures. I hope that would be of use. In 1965, the life expectancy of Maldives stood at 42.6 years, like many other countries in the world, many other countries. But now I am happy to say that Maldives is one of the countries that has the highest life expectancy in the world. Not only the region, the world. Near 80. So that's something I think all of you can jointly give a round of applause to. And since 2015, Maldives has been getting awards after awards on an annual basis at our regional committee, starting with ending malaria. But I'll come to the thematic year for this year. So we have had loads of gains on the front of reproductive and maternal health. Maldives has a maternal mortality rate of 22 per 100,000 live births last year. They have achieved the neonatal mortality rates, infant mortality rates, and under 5 mortality rates that every country had set targets to achieve by 2030 by now. So they were awarded for that. And I am happy to say that 2019, Maldives is the second country in the region that ended mother-to-child transmission of HIV and syphilis. So those are some gains in terms of reproductive and maternal health which we are talking now. And the other thing is, Maldives has now shifted demographically to an elderly population with a predominant NCD burden. But why are we celebrating the World Health Day with a theme of healthy beginnings and healthy future? It's so relevant because the literature suggests that if you have a safe delivery, safe pregnancy, safe delivery, and a good childhood, it would reduce the far-reaching complications of NCDs in adult life and a lot of other complications. So therefore, that is the main focus why the World Health Day had been targeted for healthy beginnings and healthy future. Maldives has a good program nevertheless. It has a very good program. Your UHC coverage is 71. The target for 2030 is 80. So we are on the pathway to achieve that success. You have a universal health insurance system that makes sure that people are not getting poor due to financial hardships due to health reasons. So you have done marvelous things for the people in Maldives and been a sort of a model for the SIDS countries. And at the same time, why we have a thematic area of this nature is so that, number one, we can prioritize reproductive and maternal health, which is so important for children and mothers. At the same time, also important for the NCD agenda. Number two is that we can sort of reprioritize the investment in health. And number three, we as partners, we can come together for better health, better future, and better well-being, not only for Maldives, but for everyone, everywhere. So I'm really glad once again for the Maldives National University in taking this opportunity as mandated or as suggested by the theme World Health Day, where everyone comes and celebrates, comes together, discusses the way we have treaded and strategize the way we have to go for achieving better health. And I'm really happy that we were part of it and you are part of it. For better health, better well-being for Maldives. Thank you.
Thank you, Dr. Padmal. Now I invite EC Feingold, Deputy Representative UNICEF Modules, to the stage. First Lady, Madame Sajida Mohammed, Vice Chancellor of the Maldives National University, Dr. Aisha, my dear friend from WHO, Dr. Padmal de Silva, and authorities from the Ministry of Health, from Maldives National University, colleagues from the United Nations, from civil society organizations, and more importantly, all the children and youth that are here today. Kihine, and good afternoon, a very warm welcome to all of you to this important initiative, the Fahi Sihat Health Fair, which brings together, as Dr. Palma said, different organizations celebrating the World Health Day. And UNICEF is happy to join this activity and be part of this community awareness activity in which we will all be reminded on the importance of doing a screening, on the importance of prevention, and the importance of health in our lives. Health is one of these things that sometimes we take for granted and we don't value until we face a severe issue. So we know that the health sector is crucial for the development of all members of the society, but from the focus of UNICEF, especially from the children and from the young people. And I'm also very proud that the theme of this activity is on healthy beginnings and hopeful future. And this is a reminder that investing in the early years and investing in health early, it's crucial, and can shape a brighter, stronger, and more resilient future. And I know that it's a very hot day, so even the stage is even hotter. So, and I know you all want to take a look around the different stands, so I'm going to keep it short. But I want to share 3 messages with all of you. The first one is that health starts early. And informed choices, healthy practices, and active lifestyles during pregnancy and early childhood can change lives. In my personal and professional experience, I was a champion for early childhood development in my country when I worked in the government there. And I knew all the theory, but it was not until I had my daughter, who is now 2 years old, that I learned how difficult it is to move the theory to the practice, to the everyday practice, and to all these good messages and concepts, how we parents sometimes struggle, but at the same time is the most important investment that we can do for the future of our children and the future of all children. The second message I wanted to share is on prevention. Prevention is powerful, and conducting regular screenings and awareness today can prevent chronic diseases tomorrow. And it's also a good economic decision, investing in prevention, and at the same time can save us many hours of pain and difficulties. So the earlier we do our screenings, and the way we do it regularly would help us in different ways. So I encourage all of you to take the opportunity also today to do some of the screenings that are being offered by different organizations. And finally, my last message today is that health is everyone's business. We are all responsible for the health of our society, the health of our community, the health of our families. And this includes from healthcare workers, parents, students, community leaders. We all can contribute
and we all have to contribute to make a difference to have a healthier society. Dr. Padmal already mentioned all the impressive progress that Maldives has made. So now we face second generation challenges. I'm sure Maldives will continue to be ahead in these new challenges, including, of course, non-communicable diseases. So as you explore the fair, you will find educational and fun activities and resources on health and nutrition, and participate in health screening, including BMI, the body mass indices, and blood sugar screenings, and among others. So you can also learn about practical caregiving skills. And we hope this fair provides you with the opportunity to gain valuable knowledge and empower you to take care of your health. Once again, thank you to all our partners, the volunteers, and all the participants. Together we can build a healthier future for every child. Shukriya. Thank you, Isi Feingold. Then alagod barang adaber kamak mi dhanyawad ni First Lady Madam Sajida Muhammad Arihum. Mi rasmiyat fatwa devamu gotum fayage stroth ballawa devu. First Lady Sajida, Madam Sajida Muhammad. आर्टिफिशियल बीच सरहदों में गैनसने दुनिया के से खद्वस पाहकुर मुगतों दिवहराचे गगाम यूनिवर्सिटी इसना गैंग दुनिया के से खद जामिया WHO द UNICEF गुले के बाबा खास हेल्थ फेयर फाहिद सेहत हेल्थ फेयर हुलूम के गतों बेवे रस्मियात शर्फ को देवा में फेयर हुलवा देवा मनेर दिवहराचे के इज्जत रस जमहूरिया के हमें कमलों मैडम साजिदा मोहम्मद Egoton fea hulva de mugegoton ekmna mihar mi tanuga gam kure fuhri stolta balwala ba mansarolme tibefna hisaba waguton gensta mummedani an fashamus faakul fada mi fea ki duniya ge sikhat dos paha kurmugoton diviraje ge gawme university isnagagen baba khasa fea duniya ge sikhat tuga gotuga kom har kosmi faha kurane april muga havan dos den ami fea mi kure gende vetim nota shiara balalar fahi sikhat health fair में नामा बलालार फाहिद से ख़त्म एक दिवहराज गाँव में यूनिवर्सिटी इस नगागे हम दुले हो मुज्तमा बिना कुरमटा का कुरे केंद्र व ख़ास कैंपेन मी कैंपेन के तेरे बे हरकत के कोतुगा मैं दुगे मी फेयर मी सरहदुगा आर्टिफिशियल बीच सरहदुगा कुरिया मी तानी एगो तो मी फेयर का दिवहराज गाँव में यूनिवर्सिटी के Faculty of Health Sciences के दाशों हिंगा हुरिहा डिपार्टमेंट तकों हम एक स्टॉल तब बैर को फवायरो में के त्रों में समा सही दायरा आम रही तो ना पेन बाय के मालूमात फोर को तिनमुगा आधे हेल्थ त्रिकोण के गोतों में एक प्रोग्राम तंग हिंगा कुरिया केंद्रवा किनारे के NGO तक में हरकतों में फेयर बैर वाकरण हम फाह कोलम एक तो क्या सोसाइटी कैंसर सोसाइटी ऑफ Maldives डायबिटिक सोसाइटी ऑफ Maldives Health Protection Agency Ulmade Hospital Society for Health Education Swim Maldives Megatron WHO या UNICEF के खास स्टॉल तो के मितनुगा बेहटी फाइबे अधे हम यहाँ के ग्लो फिट के फरातों में समा खास स्टॉल मिसराहतु का काम करे फा कम फा कोले जुमला गैगन का फाइनर वर्क स्टॉल मिसराहतु का बेहट फार में स्टॉल तकों मियाहरों के अशियार आदे दूल्हे हो फिशमें उम्मीदी मुस्तकबल में शियारा गुलवा सिखी गोतों आम रही तो न पेन वा तफात एक मालूमात फोर को दमुंदाकम अरहम फाह कोलम यो तो मिलो तो हम हमें फ्यागे तेरें गायम करे फुरे एक स्टॉल तक रईस जमहूरिया के हमें कमलों बल्लवाला व मुंगंदवार अखबार हम स्टॉल तकों मालूमात देवा करन हम फाह कोला दिया किगा हमें स्टॉल तकों मालूमात फोर को दिन मुगे इतुरंग हम हेल्थ स्क्रीनिंग तंग हिले हेदमुगे फुर्सत आ रही है तो न लिबेंगे बदे अधे आके का हमारे कुरम स्पाह को लें सही गोतों दुले हो ऐसे खते का त्यो मटका को महंग एगो मुहिम बैन तेरे मुहिम मालूमात एक स्टोर तकों अफोर को तम गान का हम फाह को लंग में स्टोर तको का तेरे हम सही गोतों आम रही तो न बैन बाहा से के मालूमात में के तेरे का वाकिंग खास को गाएंगे नारा बलता हम कुलों हो एक मालूमात आदि पब्लिक हेल्थ के दायरा हम आम रही तो न को महंगे को बैन बा मुहिम मालूमात फोर को तब के दान का हम फाह को लंग मैं आगंडो गोतेगा एदुगे मुततका मे फेया कुरे दे कमको दे दंफले का बहा लागें मेदुगे मे फेया आर्टिफिशियल बीट सरहतुगा कुरे दाने
egoton haviru danfale haviru hatarakun feshken erose hajju mahame akuriya taane reganuge danfale reganu ashakun feshken dihe ju mahame akuriya taane ade mi sarahatuga kaam kore for stolta ka balalar mi stolta farma kore fa mevani hama tafatu eki umur furaga rayituna beenuwana ekeke maulumata for koddinuma ekiga adi hama duleho sekhate ga timataka beenuwana tafatu message to rams kodde ekeke board taka adi hama heme ಕುಳಿವರಿಗೆ ತೆರೆಂಬೆ ಸಮ ಮೇ ಸಿಖತಾ ಗುಣಹುರಿ ತಫಾತಕ್ಕೆ ಮುಹಿಮ ಮಾಲೂಮಾತ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದೆವೇಣ ತಫಾತ್ ಗೇಮ್ ಹರಕತ್ ಅನ್ನೋತ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ತವ ಸಮ ಮೇ ಸ್ಟೋತೋಗ ಕುರಿಯ ಕೆಂದೆವೆ ಕಣ ಮ ಫಾಹ ಕೊಲ ಹಾಸಕೋ ಹುಕುರ್ ದುವಾಕಿ ಹಫ್ತಾ ಬಂದುಗ ಹಮ ಆಯ್ದಾ ಕೀಗ ವರಕಿನ ಬಯಕು ಹಮ ವಗುತು ಹೇದ ಕುರ ದುಹೆಕಮ ವಮಾಯಕೀಗ ಮೇ ಸರಹತುಗ ಮೇ ಕಾಯಂ ಕೊರೆ ಫೋರ್ ಸ್ಟೋತಕ ಕೆ ಸಮ ಆಯ್ಲಿ ಹವೀರಕ್ಕೆ ಗೊತುಗ आयला तकुंबे समाज जियारे कोल्ला सिही गोतुम बेणवा तफाते के मालूमात तंगमा फोर को देवेने हैं कान करे फवा नोता इंतजाम करे फवा स्टॉल तक नोता फिया कान हम फागा कोल्ला अदे मियाहरुगे दुनियागे सेखतुहा दुहुगे शियारके एगोतुगा कंडाला मेवनी healthy beginnings hopeful of futures amish yar egoton dulehe of feshme ummide mustaqbale me shiar gadashon ujala madamaka makfahi kotte bengal me magan kotteka miharuge sihat duhuge me shiarage gotuga kandala mewani Now we're going to do some basic movements. Feel free then to come and me join us. fair intizam kure fo gota balalar hama waki waki stall to ko me for kotte ek malumat ta huge itura ग्लो फिट के फरातों खास कसरत हरकत व समा मी सरहद दुगा अकुरिया ताकण हम फाह कोलम एक स्टॉल तकों में लिबें हुरे मालूमात रईस जमहूरिया गम कमल हम वाकवा के स्टॉल तक वडा मालूमात और फिल्म मुगंदवार एकमनागे आरे होगा दिवे राजा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के चांसलर वाइस चांसलर समा एब बार वडा गंडवा मे फे फेशमुग गोतों वाक फुदकम एमएनयू के वाइस चांसलर वर बड़ा फाह का कुरवा फबे फाहि सेखत कैंपेन के मी हम मिहार में सरकारों हस को दुले हो जीले बिना कुरमटका I'm going to ask you a question. Get this. Come. मिहार के सरकार दुले हो सेखत का दुले हो मुस्तमा बिना कुरमटका कुरिया गेंगुल का सियासत का एक बागोतु मतिंग हम कुरिया गेंदेवे हास कैंपेन के तेरे कुरिया दा हास हरकत नो तफिया कान हम फाह कोला I'll tell you a number. You can pick. Is it 1, 2, 3, or 4? Then you should show me. How many spinal movements are there? 3. You said 3. You said 4. So can you show me just one movement you can do using your spinal column? Bend forward. Yeah. Can everybody try that? Slowly. Can you bend forward? Very good. Bend forward. Yes. Is it very? It's very easy. What's the second one? Bend backward. Can you show? Go easy. Go easy. You can go and do a wheel even. Okay, very good. 2. You got. What's the third one? Wow. Very good. Side bend. How can you do a side bend? Nice. Very good. Very good. And to the other side as well. आदे फाहि सेखत हेल्थ फेयर के तेरें मेन्यू के स्टॉल तो के तुरंग हम मितनो का मी हरकत का मेन्यू के तुरंग समस्या है दायरंग एक एक मालूमात फॉर को तुम आमुंग हेल्थ रखूंगा हरकत बाकी नाते के जामिया तक कुम बाहर वायर मैं वो तो ऐसे जमहूरिया का हम कमल बल्लवाला वो मैं कहता बनी क्या सोसाइटी के फरात में फेयर का बाहर को स्टॉल That's a stretch. That's a stretch. मैं वाकई वाकई स्टॉल तक बालादार हम हमें एनजीओ तकुम बस में एक दायरा तकुम मसे के कुरार में एनजीओ तकुम फोर को ते मुहिम तक आदि से ही गतों कुरान समफा को ले हैं मैं बेनवा मुहिम मालूमात तंग हमें बफोर को ते बेद में मालूमात फोर को दिन मुगा हम एक स्टॉल तो का एक स्टाइल के गेम तक आदि हम एक उम्र फ्राग फरात तक के में पैवरों हिमने हैं कुरिया केंद्र में तफात एक कुड़वरो हरकत नोता एक्टिविटी तो वैसा रेवी इंतजाम करे गए कुरिया दाकन हम फाकोलम
Good. So we will. Okay, where's the circle, guys? Come on, make a big circle. Everyone, you're welcome to join us. Free movements. You can take back home some very basic and informative movements from here. Okay? Okay? All right. Okay, a little bit more. Yes, make the circle a little bit more. You don't need to be in shoes, okay? You can just join us. It's going to be very easy. Okay, now let's do a squat. Squat is one of the basic movements. You need to strengthen your lower body muscles. Okay, so let's go down, and up. Take your arms up. Both arms forward. Both arms up. Very good. Go down again. Now, can you feel your leg muscles working? Yes? Very good. Come up. Again, 5 more times. Up. Good. Go down. Come up. 3 more. Down. Now, do you hold your breath or do you keep breathing? We keep breathing. Yes. Very good. One more time. Now we're going to stay down for a little while. Now, listen up. Lift your chest up. Lift your chest up. Knees a little bit forward. Put your bums a little bit back. Can you feel your legs? Yeah, come up. Shake it out. Did you feel the burn? Did you feel the burn a little bit? Yes? Very good. Okay. Now, spread out. Legs wide. Now we're going to go side to side. Okay? Very good. Now, have a cute demonstration. Side lunges. Side to side. Very good. Okay. Now I want to see a rotation. A rotation using your spine. Good. Go to the side. Very good. Okay, now can I see a march here? Can I see a nice and easy march? Lift your knees up. ada dunia sehat tos pahakurum gotong pahit sehat health me namuga akure kenda health care ke me dehra Okay, now we're going to march forward 8 times. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Take it back. 1, 2, 3, 4. Now let the arm movement. When you come forward, let the arm movement. 3, 4, 5, 6, 7. Take it back. 1, 2, 3. You can change the arm movement. What would you do? 1, 2. Yes. Forward and back. Take it back. 1, 2, 3, 4, 5, 6. One more time. Come on. Society for Health Education Shiga Paratong Very good. Mommy's trying stall ga All right. Can we do chicken malmat arms? ekkoroma madkollang hune masaramana me uta afenige me dani Yes. Again, come on, move forward. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Take it back. 1, 2, 3, 4, 5. Now, can I see a leg curl here? Leg curl. Leg curl. We're activating. ade me feaga Faculty of Health Sciences ke eke department to ga itra School of Medicine School of Nursing emenyo ga paratum stall ta bag ko fepave me ga itra ganga nara eke balta kama do amraitum health kuruma sihi daira madani jamia jamaat to ga gotu ga maharkat rewa kina adate ke jamia jamaat ko stall the bag of water hum fa kolengutum damana veshi ekya society cancer society of Maldives diabetic society of Maldives health protection agency Pulmale hospital society for health education swim Maldives ade WHO ya UNICEF ke stall the behti fabe gaganaka funnel work store metanaka kam kofwar mi store takon eke daira takon sehi gotun rayetuna beenwa tafat eke malumata for kodimata ka tafat eke harkat hama kurenge bagende megaterega aganga nara abaltaka adehama am sihatuga gotuna public health ga daira am rayetuna ego muhim malumata mi store takon mitani for kotemo megatura hama tafat eke health screening ta me by stall ta ko hama hile hadalum ge fursat ame fea kuriya dawa go to hama stall ta ka wada ganawa rayituna lebigen abade mega eturang hama eke umur furaga farata ka bas sihi gotom me benawa malumata for kodinma me gendave harkata ka balalar hama kuliwar eke loi harkata bas hama me sarahatu ga kuriya ta kan hama faha ka kollang Good. Now, we're going to
ade me feaga bairwa stall to ge tere me wago tere so jumhuriya gam kabalum medani diabetes society of Maldives ge stall ziyara kurabam diabetics Maldives ke me hakur baya agulegen hamare ituna benwa muhimma ke malumat for kote khas jamia diabetic society of Maldives ge turang hama cancer society ge stall me wago te kamana balawala vamu me ke andawani cancer society ke me tafat ek cancer ge baltakan hama amrayton ahulwar ko helun tere kurumattaka hasa masaketaka kuramunda jamia nota enjoy kan hama fa kollan. Very good now. Easy, easy. Keep breathing. A bit of rotation here. Loosen up, loosen up. Keep moving, everyone. Sehe daran amrai to na bena watafat ke malumat me fiaga teren for ko tamudara matafat ke balitaka anota tafat ke gogoton health screen hama me kurma bena wa ke intizam ta sama metano ke stol to ga kaam kore ko akan on hama fa kolla goton baldana body mass index balaluma hakor baya menom sama muhimmo dara ta ko health screen kurvene intizam sama metano ke stol to ga kaam kore ko akan hama fa kolam me ge turang hama me stol to ga me kure gende bahar ka ta ga turang hama me sara hadu ga blow fit ke faraton khasa kasrat harkata ve sama me harus kure da kan hama fa ga kolam me dulhe sikhatte ga hormatta kama ma bodo pura masekatta ka nokobbe sama doi kasrat takakon sama dulhe sikhatte ka tibe danaka me harakata kon eba dakwa de mole me sarahata balala sama me feaya me sarahatu arboda tayar kure paatan mena pa kure me dane uton men yoga stall to ge tra me dane men yoga faculty of health sciences ke department to ge me stall to ge tra hama ek jo to kon barwa stall to ge sama NGO to ge masakata ram so kodde ade daira to kon benwa malumat for kodde ven ek postera ade hama me ek kahala me malumat libena le kyontaka leaflet eche hama behum ga kan ves mi sarahadu ga pure da kan hama fa ga kollan Come forward. Take it back. Easy. Turn it out. Turn. To the left. Turn back. Take it back now, y'all. Take it back. Walk back. Walk back. Hops this time. Right foot, let's stop. Left foot, let's stop. Right foot again. Left foot again. Right foot, let's stop. Left foot, Make let's it bigger. stop. Freeze! Everybody clap your hands. Come on. Check it out, y'all. How low can you go? Go low. Can you go down low? Can you go down Go low? way to the floor. Yes. Yes. How low Yes. can you go? Can you bring it to the top? Like you never stop? Woo! Can you bring it to the top? Yes. One hop. One hop. Right foot now. Right foot. Left foot now, y'all. Cha-cha, real smooth. Come forward. Take it back. Turn it out. Good. To the left. Take it back now, Take y'all. it back. Walk back. Walk back. One hop this One time. hop. One hop this time. Reverse. 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 Slide to the left. Slide to the right. Reverse, reverse. Reverse, reverse. Cha-cha now, y'all. Forward again. Ready. Cha-cha now, y'all. Woo! Cha-cha again. Turn it out. Turn. Oh. Ready. Clap. Yeah. Yeah, do that stuff. Do it. Remember to move. Remember to exercise every day. Thank you, everyone. Be on Well the lookout for done. the next slide. This is DJ Casper. Cha-cha slide part 2. Featuring the Platinum Band. Peace. ade fahi sikhat health fair ke me gaw me university isnaga gan duniya se jamia WHO ya UNICEF aguligen kuregen de has fair me fair ke me duniya ga sikhat dos pa kul mugo goton kuregen de khas fair kan ma pa kulam duniya sikhat ga goto ga kom har pas me fa kurani april mo ga habana dos
මියහරුගේ ශියාරගේ ගොතුක කණ්ඩාලාප මෙවැනි healthy beginnings hope for future මේ ශියාර මේ ශියාර මෑගණ ගොත්තක මේ අලියලවාලනේ මෑන්න අල මුෆම්බා කුදෙන්ගේ සික්හතුගේ මුහිමුකන් ඒ දුලෙහෝ මුජ්තමාක උජාලා මාතමයක මක්ෆයි කොද්දේ බෙන්ගලගේ ගොතුක මේ ශියාර මේ ෆාහක පුරණි ಮೇದುಗೆ ಮಿ ಫಿಯಾಗೆ ತೆರೆ ಸಿಹಿ ಗೊತ್ತೊಂ ಆಮ ರೈತುನ ಬೇಣವಾಣ ತಫಾತು ಏಕೆ ಮಾಲೂಮಾತ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದೇರು ಹಮ MN ಯೋಗ ಮಿ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಗೆ ಏಕೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತಕೊ ಮಿ ದಸ್ ಕೊದ್ದೆ ಏಕೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತ ಕುರೆ ಗೆಂದವೆ ಏಕೆ ಕೋರ್ಸ್ ತಕ ಅದೇ ಹಮ ಹೆಮೆ ಬೈ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಮಲಿ ಗೊತ್ತೊಂ ಹಮ ತಜ್ರಬಾ ಕೊಲ್ಲುಮುಗೆ ಮಿ ಫುರ್ಸತ್ ತವಸ್ ಬೈ ಸ್ಟೋಲ್ ತೋಗ ಹಮ ಮಿ ಫೈ ಕೊದ್ದಿ ಫವಾ ಕಾರಣ ಹಮ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲಂ එවතුන් හම මේ දරිවරුන් ඒකුදින්ගේ බයි ප්‍රටිකල් කංකං හම මේ ආලත බේනු කොකෙන් කුරියගෙන්ද අතන් හම ඩෙමොන්ස්ට්‍රේට් කරමුන් දායර මිකං හම ගුලේගතුන් හම මෞලුමාත් ෆෝර් කොද්දිනු මට්ටක එක මෞලුමාත් හම දෙවම් දාකාන් හම ෆාහ කොල්ලන් මිගතුරන් හම මිස්ටෝල් තකුන් සිහි ගොතුන් ආම රයිතුන මේ බේනුවාන එක මෞලුමාත් ෆෝර් කොද්දේර හම එක උමර් ෆ්‍රාගේ කුදින්නාවස් තුත්තු ಕುದಿನಾ ಸಮ ಗುಳೆ ಏಕಿ ಕಹಲ ಕುಳಿವರ ಹರಕಾತು ಗತೆರೆಂ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇ ಮೌಲುಮಾತ್ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದಿನು ಮೇ ಹರಕಾತು ಗತೆರೆಂ ಕುರಿಯ ದಾಕಾಣು ಪಾ ಕೊಲ್ಲಂ ಮೇ ಫೆಯಾ ಯಕೆ ಮೇ ಎದ್ದುಗ ಮೊದತಕ ಬಾಬಾ ಫೆಯಾಯಂ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಬೀಟ್ ಸರಹತುಗ ಮೇದು ಹಾವೀರು ಹತರಕೊಂ ಇರೋಸೆ ಹಯಕ ಹಮೆ ಅಂ ಹಾವೀರುಗ ದಂಫಳಿ ಕುರಿಯ ತಾಣ ಅದಿ ರೇಗಂಡುಗೆ ದಂಫಳಿ ರೇಗಂಡು ಆಶಕೊಂ ಬಾರೆ ಹಮೆ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಿಯುಮ මෙවැනි ಹಮ ಚೇಫ මේ ෆෙයා හුළුවා දෙවාෆ්මනේ රාජ්‍යගේ ඉස්සතේ රැස ජම්හූරියාගේ අමකමලොන් මැඩම් අසාජ්දා මොහම්මද් ෆෙයා හුළුවා දෙම් ගගතුන් එකමන මිහාර මෙදණේ හම මෙතනුක ගාම් කුරේ ෆෝර එක ස්ටෝල් තක වඩ මෞල්මාතන් හොතොම මේ ස්ටෝල් තකුන් ෆෝර කොතේ මෞල්මාතක බලාලාර තෆාතු එක ගාංගෑ නාරා බතක කුළුමුරේ මොහිම මෞල්මාත එබ ෆෝර කොතේ අධ්‍යායකේ ගාම වරකින අද දෙක ಮದನಿ ಜಮಿಯಾತ ಸಿಹಿ ದಾಯರಂಗ್ ಆಮ್ ರೈತೊಂಗ್ ಹೇಲ್ತರ ಕುರುಮ ಬಲ್ತಕೊಂ ಸಲಾಮ ಕುರೆಫು ಮುಜ್ತಮ ಬಿನಾ ಕುರುಮುಗ ಜಮಿಯಾ ಜಮಾತ ಹೋಗ ದೌರ ಹಮ ವರಬಡ ಮುಹಿಮ್ ವಗೆನ್ ದಾಯರು ಎಗೊತ ರಾಜ್ಯಗ ಹರಕಾತಿರುವ ಹಮ ಕೇನ ಆದದಗೆ ಜಮಿಯಾ ಜಮಾತ ಕು ಮಿಫಾರ್ಗೆ ಮಿಫ್ಯಾಗ ಬಾರಫುವಾ ಕಣ ಹಮ ಫಾ ಕಲೆಗತೊಂ MNU ಗೆ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಹೋಗ ಇತುರಂ ಹಮ ಗ್ಯಾಗನಕ ಫೈನರ ವರಕ ಜಮ್ ಮೇ ಸ್ಟೋಲ್ ಮೆತನಕ ಎಬ ಗಾಯಂ ಕುರೆ ಫವೆ ಮೇ ಸ್ಟೋಲ್ ತೌಕುಗ MNU ಗೆ ಮೇ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಗೆ ಏಕೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತೋಗೆ ಇತುರಂ ಹಮ ತಫಾತು NGO ತೋಗೆ ಸ್ಟೋಲ್ ತ ಬೆಹಟಿ ಫವೆ ಮೇಗೆ ತೆರೆಗ ದಮನ ವೆಶಿ ಕೇರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಹುಳ್ಮಾಲೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ Society for Health Education Swim Maldives ade hama WHO ya UNICEF ke stall ta metanaga amevani behtifa ಅದೇ ಮೇವಾಗ ತೊಳ್ಮೆಣ ಫೆಣಿಗೆ ಮೆದನಿ ಮೇ ಫೆಯಾಗ ದಿವರಾಜ ಗೌಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೆ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಕೆ ಫರಾತೊಂ ಬಾವೆರ್ ಕೊಫ್ವಾ ಬೈ ಸ್ಟೋಲ್ ತ ರೈಸ ಜಮ್ಹೂರಿಯಾಗ ಆಮೆಕಮಲಂ ಬಲ್ದವಾದ ಬಾ ಮಂಜರ್ ಮೇ ಸ್ಟೋಲ್ ತಕೊಂ ಸಿಹಿ ಬೈ ಕುಲ್ಲಿ ಹಾಲತ ಹುಗಸ್ ಫರ್ವಾ ದಿನಮುಗ ಅಮಲ್ ಕೊರಂ ಚಹನ ಗೊತ್ತಂ ಹಮ ತಫಾತ್ ಏಕೆ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ತ ಬೇಣು ಕೋಕೆಂ ಮೇ ಹಮ ರಮ್ಸ್ ಕೊತೆ ಕಾರಣ ಹಮ ಫಹಾ ಕೊಲಂ ಮೇಗೆತ್ರು ಮೆ ಸರಹತೊಂ ಹಮ ದೊಂ ಫತುಗೆ ಇಸ್ತಿಮಾಲ್ ಕುರುಮುಗೆ ನುರಕ್ಕಲ ಅದಿ ಹಮ ಹಮ ದುಳೆಹ ಸಿಖತಕ ಹುರ್ಮಟಕ ದುಳೆಹ ಕಾಣ ಕೆಂಗ ಮುಹಿಮುಕನ್ ರಾಮ್ಸ್ ಕೊತ್ತೆ ತಫಾತು ಶಿಯಾರ್ತಕ ಬೆಣಾತ ಬೆಟೆ ಅಮೌಲ್ಮಾತ ವಿಸಮ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದೆ ಮನ್ ದಾಕಂ ಹಮ ಫಾಕೊಲ ಹಸುಕ ಮೇಹರುಗೆ ಶಿಯಾರ ವರಪಡಂ ಹಮ ಮೆ ಫ್ಯಾಗೆ ಎಕೆಕ್ ಸ್ಟೋರ್ ತಕು ಮೆ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದೆ ಮೌಲ್ಮಾತ ಹಾಸ ಕುರೆ ಫಾಕನ್ ಹಮ ಫಾಕೊಲಂ ಎಗೊತೊಂ ದುಳೆಹ ಸಿಖತೆಗ ಹುರ್ಮಟಕ ನಿಹಾರುಗೆ ಜೀಲ್ ಹಮ ಮೇಕಂಕಮ ಅಹುದೆರಕೊಂ ಹೆಲ್ತರ್ ಕುರುಮಟಕ ಬೇಣುವಾ ತಫಾತ್ ಏಕೆ ಮೌಲುಮಾತ ಅದಿ ಮೇಗೆ ತೆರೆಗ ಹಮ ಆಯ್ಲಾ ಏಕೆಸ್ ವಡಾಂಗ್ ಹಮ ಮೇ ಉಫಾರ್ ವಕ್ಕೊಳಂ ಹೇದ ಕೊಲ್ಲವೇನೆ ಹೆಂ ಸ್ಟೋತೋ ಏಕೆ ಕುಳಿವರ ಹೊರಕಾತವೆ ಸಮ ಮೇ ಕುರಿಯ ಗೆಂದವೆ ಕಾರಣ ಹಮ ಫಾ ಕೊಲ್ಲಂ ಬೇಣು ಮೇಗೆ ತುರಂ ಹಮ ಬೈ ಸಿಖಿ ರಂಗಳು ಕೆಂ ಪೋಯಮುಗ ಮೇ ಗೆಂಗುಳಂಚೆ ಆದ ತಕ ಗುಳುಂ ಹುರಿ ತಫಾತ್ ಏಕೆ ಮೌಲುಮಾತ ಲಿಬೇಣ ಸ್ಟೋತವೆಸ್ ಮಿತನುಗ ಬಹುರಿ ಅದಿ ಏಕೆ ಹಮ
ಬೈ ಲುಯಿಕಾಣಾಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ದುಳೆಹೋ ಸಿಹತೆಗ ಹುರ್ಮ ಮೇನು ಕೊರವಿದಾನೆ ಬೈ ಬಾವೆತ್ತವೆ ಸಮ ಮೇ ಮಿತನುಗ ತಯಾರುಕೊ ವಿಕುಮ್ಗೆ ಕಂಕಮ ಸಮ ಕುರಿಯ ದಾಕಾಣ್ ಪಾಹ ಕೊಲ್ಲಂ මේක ඇතුර හෙල්ත් ස්ක්‍රීන් කුරුමගේ කංකම් වෙසම මේ සරහතුග වගුතුන් ඇස් ස්ටෝල් තකුන් හම කොල්ලවේ කණුම් පා කොළ මේක තෙරේග හකුරු ටෙස්ට් කුරුමා ලේග ප්‍රෙෂර් පෙළුමා බර්දනා මේ ඉස්කොලා බොන්ඩේ බාස් ඉන්ඩෙක්ස් බලාලම අධිවසම බය හාල්ස බය දායරා තකුන් වෙස් හිලේ හෙල්ත් ස්ක්‍රීන් හදාලම්ගේ ෆුරුසතම බය ස්ටෝල් තකුන් ෆහිකොත් දේ රොල්මන මේ වගුතුසම ෆෙනගේ මෙදනි මිතන වැඩාගෙනවා බෑන් ආමොන් හම මේ ස්ටෝල් තකුන් මේ හිදමත්තන් හම ලිබ් හෝදමුන් දාතන් මේක ඇතුරන් හම එක ස්ටෝල් තක රැස ජම්හූරයාගේ අම්බිකමලොන් වඩාන් හම වකිවක ස්ටෝල් තකුන් මේ කුරාමසක ඇත්ත ෆෝර්කොත්තේ මවුලමාතකා ගුලේ කංකං හම එකමන වකිවකෙන් ඔළුම් ෆිලවොම් ගඳවා මන්සරමන ෆෙනගේ මෙදනි එගතුම් විවගුතු සම MNUගේ Faculty of Health Sciencesගේ School of Medicine ස්ටෝල එකමන බල්ලවා ලබුම් ගඳවා මන්සරමන ෆෙනගේ මෙදනි මේ ස්ටෝල බලාලාරු හම හෙල්ත් ස්ක්‍රීනින් හෙදුමුගේ කංකම් වෙසම වගතුම් මේ සරහද්දුග කුරේ දාකරන හම පාහ කොල්ලම් ಅದೇ ಸಿಹಿ ಗೊತ್ತೊಂದು ಆಮ್ರ ಈತನ ಬೇನ್ ಮಾನೆ ತಫಾತು ಏಕೆ ಮೌಲಮಾತ ಮಿಸರಹತು ಫೋರ್ ಕೊತ್ತಿನ ಮಟ್ಟಕ ಆಮೆ ಬೆಹೆಟ್ ಫೋರ್ ಸ್ಟೋಲ್ ತೋಗಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಫಾ ಕೊಲ್ಲಂ ಮಿಸರಹತು ಸಮ ಏಕಿ ಬಾಲಿತಕಂ ಆಮ್ರ ಈತೊಂದು ಹೇಲ್ತರ ಕುರುಂ ಗೊತ್ತೊಂದು ಹಮ ಬೇನು ಕುರ ತಫಾತು ಲವತಂ ಹಮ ಅಜಾ ಮುಂದಾಕಮ ಸಣ್ಣ ಫಾ ಕೊಲ್ಲಂ ಅದೇ ಏಕಿ ಹಮ ತಫಾತು ಸಿಹಿ ಗೊತ್ತೊಂದು ಮಿ ಬೇಣವಾ ಮುಹಿಮು ಮೌಲಮಾತ ರಂಸಕುತ್ತೆ ಫೋರ್ ಕೊತ್ತೆ ಮುಹಿಮು ಬೇಣಾತಕ ಪೋಸ್ಟೋತವೆ ಸಮ මේ අක්ෂල් බේචුගේ එක සරහත්ත හුග බේට වාකරන හම ෆාහ කොළම් මේක එතුරන් හම එක උමර ෆ්‍රාග ෆරාතවස් අශාවකරවාන ගයාවාන ෆද තෆාත් බයි කුලිවර හරකත්ත හුග තෙරෙම සම සිහි ගොතොම් බේඩුම්වා එක මවුලමාත මේක තෆාත් එක බලත ජෙහුම මැදිරවා සබබත ඒ බලතකොන් මේ දුරාලා රකාතරමටක එලිදාන මුහිමු ඔෆියෝල්තක ගුලේ මුහිමු මවුලමාතන් හම මේ ස්ටෝල් තකුන් ආදමුන් දාකරන හම පාහ කොල්ල මේක තෙරේග තෆාත් එක ගේම් හරකත්ත හුගේ තෙරෙන් මවුලමාත් ලිබේන එක කුලිවර්තන වත හරකත්ත හුගේ ඉතුරන් හම සීදා එකම ගුළුමුරි ප්‍රොෆෙෂනල් උන්නා බං ආම රයිතුන හම සවාල් කොල්ලා ඔළුම් ෆිලවාලම් බේන වාකන් කමා ගුලේ හම මවුලමාත් සාෆ් කරමුගේ ෆුල්සත එක ස්ටෝල් තහුගා ෆයි කොද්දී ෆයි බවේ මේ ගෙතරන් හම කුරමස් පාහ කොලගත තෆාත් එක බලත කා මේ ගෙතරන් හම දුලහ සේඛතක හුර්මටක කෙම් බොයමා කස්තතුක මොහිම කම හෂේහ කම දුලහ කම අල්මෙන්ගේ ආම දිරුල්ම ගෙතරන් කොම්හෙ සමාල්කන් දෙන් චහෙ එක මවුලමාත මේ ගෙතරේ ගම එක ජින්ස්තක අධේ හම යාකේ එක මුර්ෆරාතක බේනුවා නම මවුලමාත වෙසම ෆෝර් කොදෙමුන් දාකන් හම පාහ කොලන් මේගොතොස් මේ සරහද්ද බලාලාරම වර ගෙනාද දෙක ආමොන් එක ස්ටෝල් තකන් හම ගොස් මවුලමාත සාෆ් කරමාදි බය කුලිවර හරකත්තව ගම එක මුෆ්රාගේ කොදෙන් ශාමිල් වල මන්සරමන මේ වගතු ආර්ට්ෂල් බීච් සරහද්දොන් ෆෙනිගෙන් මෙතන අධ්‍යයකේ ගම මේ ස්ටෝල් ත බලවා ලෙවමට කම රැස ජමුහුරියා කමලොන් වකි ස්ටෝල් තක වැඩන් මවුලමාත සාෆ් කරමුන් ගඳවාර एक स्टोर तकों हम तफात एक कंकमा हेल्थ स्क्रीन कुरवेन इंतजाम तक सम हम चीफ वाकन फुर्सत गस्पा कोलम एगोतों एम्मे तुत्तकु दिनुम फेशकें गो सम दोशी उम्र के बेफुनवस मि स्टोर तक जियारा कों हम हेल्थ स्क्रीन हेदमा मि मालूमात तम होदा मि कंकमा गुलेगोतों हेल्थ कुरुम हम तफात एक हरकत मि सरहदुगा कुरे केंद्र कन पा कोलम बेनु फ़ाहि सेहत हेल्थ फेयर के में दिव्य राज्य गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के फ़ाहि सेहत कैंपेन के तेरेंग हम कुरिया के अंदर खास
ಹರಕಾತೆ ಎಬೆಫುಣುಗೆ ನೊತ ಗೌಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಫಾಹಿ ಸಿಖತ್ ಮಿ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಕಿ ಮಿ ಮ್ಯಾಗನ ಗೊತ್ತೆಗಾಮ ದುಳೆಹ ಹಶಿಹ ಜೀಲ ಬಿನಾ ಕುರ್ಮಟಕ ಏಕೆ ದಾಯರಾತಕುಂ ಆಮರೈತುಂ ಹೆಂತರ ಕುರುಮ ಗೌಮಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ನಗಾಗೆಂ ಹಮ ಕುರಿಯಕೆಂದ ವೆ ಖಾಸ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಗೊತ್ತುಂ ಮಿ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ಗೆ ಹಮ ತೆರೆ ಮೀಗೆ ಕುರೆಂಬಸ್ ತಫಾತು ಬಯಂ ಏಕೆ ಹರಕಾತ ಮೆನ್ಯುಗೆ ಪರಾತು ರಾವ ಇಂತಜಾಮ್ ಕೊಫವಾ ಕಾಂಡು ವಾ ಕೊಲಂಬೇನು මියදුගේ මේ ෆයායකීමේ දුනියගේ සිහත් දුවස් පාහකුමගේ ගොතුන් MNUN ඉස්නගෑගෙන් WHO යා අධිහම යායකීග UNICEF ගේ බෑරු මායකීග කුරියගෙන් දා ખાસ ෆයාය meeting muassasa nota meeting idarage iturang hama madani jamia jamaatu gutuga sihi dairang amura yutuna tafat khidmat for kote ade helter kurumge tafat harakata kurekenda ginada dege NGO ta congress me fiaga barwa kan hama faha kolam bena gutung hama raisu jumhuriya gam kabalon me gotu sama mega eke fiata kan hama wadang me maulumata hama olum filobomu gendawa mansar mena fenege mitani මේ ෆයාතක ඒකේ ස්ටෝල් තක මේ ෆෝර් කතේ මුහිම මාලුමාතක බලාලාර හම තෆාත ඒකේ බලිත මේ ජහම මැදරුවා සබබුත අද ඒ බල්තෝගේ අලාමතක බලතකොන් රකාතේ රොමටක දොරාලා සමාකන් දෙමේ මුහිම කංකමා ගොල මාලුමාතයි බෆෝර් කතේ අද ඒකේ ගාම මන් යෝග බයි ෆැකල්ටි ඔෆ් හෙල්ත් සයන්සස් ගේ බයි डिपार्टमेंट तक मे कुरियागेंद आयके प्रोग्राम तक हम एक प्रैक्टिकल बा हम तजुर्बा कोलम गे फुर्सत अमली गोतन दक्कालम गे एक हरकत तक हम मिसरा दोगा कुरिया दाकन फाह कोलम मे गेत्र सही हिदमत तने बैन कोरा बाय आला तक गुडम हुरे मोहिम मालूमात फॉर कोते वे कारण हम फाह कोलम अदे आयके गा हम दुड़े सेहत का हुरमट टका කොම්මෙන් එංගුම් බෑනවා මුහිම මාලුමාත්තක සිහි කුල්ලි ෆර්වාගේ හාලතක මේ අමල්ත පාටන් ජෙහෙන ගොත්තක සමාකන් දෙම්බි කංකම අගුලේ මාලුමාත්තව සම මේ ෆයාගේ තරෙන් ෆෝර් කොතමුන් දාකන් පහ කොලම් अदे स्टॉल तको मे फोर को ते के हरकत तो गतरान हम फाहा कोलम बेनो आयले हवीरे के गतो हम तफात के उमर फ्रा के कुदिम वस आशा करवाने तफात एक कहला कुडवर बैंक हरकत वसम मे स्टॉल तको क्यारे के कुरे ताकन हम फाहा कोलम बेनो द मे कुडवर हरकत वस बड़ा डिजाइन को फरमा को फमेने मे हरकत के तेरे वस सिही गतम हेलंतर कुरोमा बेनवा के मालूमात हम फोर को देवेन तफात के बैत वसिमनिकन कारण हम फा कोलम बेनो अदे के हम अमे फेस पेंट कोरमा आदे समा एक उमर फ्रा के कुदिन शावगरवान बाय लुई हरकत वसम मिसरात का पूरा दाकन फा कोलम बेनो एवतम फया फेशगन देर हम ग्लो फिट के फरातुं हास कष्टत हरकत वसम मिसरात का पूरे गेंगोस फाइबवे में हम अम्मा बुरा मसे कते नको बरा लुई को बस दुड़े हो से खते कते उमा टका हम लुई कष्ट के कोल विधान कंग हम आमण अंगादी बुने दिन मुके गोतों कुरे गेंदे उन हरकत मी के त्रवे सण हम कुरे फाह कोले हैं तफात एक सिही गोतों मी बेनवा मुहिम मालूमात दक्वा दे एक पोस्टर ता बेनाता आदि हम आके गा में लीफलेट चे बहुम के कांका में समा अदे ब्रोशर चे समा तैयार कुरे बेहुम के कांका में सरह दोगा कुरे दाकन हम फाह कोलम अदे दुनिया के सिखत वहा गुलिगन कुरे केंद्र में सिखत ओफिया के तेरेगा हम एक दायरा तक दुड़े हो से खत कते उमन टका कोमहन आम रहितना एंगम बेनो मुहिम मालूमात हम तफात एक जरिया तक हम फोर को दे मुंता करन हम फा कोला मे के तेरेगा हम मालूमात फोर को तुम गगोतों एक डेमोन्स्ट्रेशंस त वसम में तैयार करे बेस्ट होता होगा हम बेहटिफवा करन हम फा कोलम बेनो मे के तेरेगा तफात एक पोस्टर तक हम बाय कुरे हुन तक बाय एकंकमा गुण हुरे आलत वसम बेहटिफे बवे
මේක එතරම් හම ඒකේ උමර ෆුරාගේ කොදෙන් ශාගොර වාණ ගොතන් හම තෆාතු බය ලුයි හරකාත ලුයි කුලිවර්තව සම බය ස්ටෝ තහව පුරිය කෙන්දෙ මේක තරේග ෆේස් පේන්ටින් කුලජස්සොන් නෝනියා හම බය ලුයි එක කුලිවර්තව සම බය क्विज इच्छे सवाल कोल्लेम सवाल रंगल जवाब दीफ कम वाण महादिया लिबे काल बाय क्विज इच्छे सम बाय स्टॉल तो होगा मे कुरिया केंदेवे एब हवीरो के दाम फले मेदो इरो से हाइचो मा हमें 800 बीट सरा दुगा कुरिया दान एफ दिनमा देतरा मे कुडा ब्रेक ने गुम फो ईशान मा पांगे फो रेगंडो आशकुम फशके मेरे देह जो मा हमें रेगंडो के दाम फले 800 बीट का कुरिया दान कमा एमएनयू मिवनी विदालफ मे फेया के मे एमएनयून इसना कैम बाबा फेया कम को हम मे फेया कुरिया गेंदियम यूनिसेफ के फरातों आदि WHO के फरातों वर बड़ो एहितर का मे लिबिगें गोस पोआकं एमएनजो के फरातों मिवनी फाहा का कुरवाफ आदि आके हम एके बालिता का आम रईतों हेल्तर कुरुमट्टा का वर केनाद के एनजीओ ता मे गेतरा हम हुलमाले हॉस्पिटल आदि हेल्थ प्रोटेक्शन एजेंसी HPM वे समा बैरफ वात है एकंग हम एमएनजो के फरातों वस एबा फाहा का कुरे हासको मुजतमो हेलुंतर कुरुमट्टा का मे कुरवे मसके तकुगा हम मिगोता हासको सही दायरा के मे आम दिरुलुमा मुजतमो के मे लाबया कुरेरमा हम वरबोडा गुलिफो दायरा कम वमाकिगा मे दायरा मे हम हेलुंतर कुरुमा मे कुरवे मसके तककी एम्में कुलिगें कुरवे मुहिमो मसके तके आदि एकंकम गनातीजा नेरेवेनिवस मिगोता कुलिगें कुरवे मसके तकुंकं एमएनयू के फरातों हम मिफिया हुलुफा देमग गुतम बेबी रस्मियातगा वाइस चांसलर डॉक्टर शहनाज रस्वानी फाहा का कुरवाफ आदि एमएनयू मिगोता रावा इंतजाम कुरा हरकत होगा हम मिगोता मिफदा जामिया जमात को मि बाहटा शागुर कमा देवा बारलों में समगांव में यूनिवर्सिटी के फरातों एबा फाहा का कुरे आदालमती बेफना हमें वगुतों में गणस्ता मंदानी दुनिया के सिखत दोस्त पाहकुर में वगुतों दिव्य राजा का गाँव में यूनिवर्सिटी WHO या UNICEF के ही तरकमाई का पूरा केंद्र फाही सिखत हेल्थ फेयर हुलुम के गोतों हम बेबी खासा रस्मियात में फेया के में एदो का मोता तक कुरिया केंद्र फेया एगोतों हावीरो के दाम फले हावीरो हाथर को इरो सहाय चमा हमें कुरिया ताना दे रेगंड के दाम फले रेगंड आशुकुम फशके देह चमा हमें कुरिया केंद्र में हम चिफार मैं तो में फेया फटवा देवा शरफ को देवा मने राज्य के इज्जत रसो जमहूरिया का हम कमल मैडम साजिदा मोहम्मद फेया फटवा देव के गोतों के कमना में वने में फेया का बाहर फवा एक स्टॉल तक वाकई वडागे मालूमात और फिलवाफ मी हरकत के मी दुनिया के सिखत दोस्त पाहकुर गोतों कुरिया केंद्र हरकत कम वमाय की गसीही गोतों आम रईत न बैन व तफात एक मालूमात तफात एक जरिया तक बैन मगु मी फ्याग तेरेगा गाम कुरे फवाखन हम फाहकुलम बैन मी हाय साहब फसिखत हेल्थ फेयर फशम गोतों बेबी रस्मियात गणस्तिनमा अलमे 800 बीट सराह तो मैं गणस्तिन खास कवरेज निमाला एम बेफुना वकलाना हुरिया बेफुना वस 5 वेर उफार वक्त को तुम वकलाना अस्सलाम वालेकुम।